Iyi ndege ni Antonov AN-225 yari yarubatswe ari imwe rukumbi, ikaba ari nayo ndege nini yariho ku isi mu zagenewe gutwara imizigo, ariko ubu ntayikiriho. Ibyo kwangirika kwayo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine wabitangaje ku itariki 27 z'ukwa kabiri uyu mwaka. Akaba ari Abarusiya bayangije, bayisanze ku kibuga cya Hostomel, aho yari iparitse muri hangari, aho abanya-Ukraine bari barayishyize kugira ngo babashe kuba hari ibyo bayitunganyaho, ariko Abarusiya barayangiza. Iyi ndege yari ifite akazina k'akabyiniriro ka Miria, bisobanura inzozi mu Kinyarwanda. Indege yatangiye gukora ku itariki 21 z'ukwa 12 umwaka w'1988. Iyi ndege yari yariyambajwe cyane mu gihe cya COVID-19. Ahangaha yari ihagurutse igiye i Vatry, ni hafi y'umujyi wa Paris mu Bufaransa, aho yari ijyanye toni zirenga 150 z'udupfukamunwa ndetse n'ibindi bikoresho byo guhangana na COVID-19. Iyi ndege rero yari ifite umwihariko kuko kugira ngo ipakirwe cyangwa ipakururwe, ikizuru cyayo cyarazamukaga naho umubyimba wayo ukigira hasi, bityo bikorohera abayipakira cyangwa se abayipakurura. Iyi ndege yari ifite uburebure bureshya na metero 84 zose, kandi ikaba yarahagurukaga ifite uburemere burenga toni 640. Dusoza, reka turebere hamwe uburyo guhaguruka kwayo byabaga binogeye ijisho. Hanyuma utarakora subscribe ayikore, mwibuke kandi no gukanda ku kazogera kugira ngo ibindi biganiro bijye bihita bibageraho bidatinze, hanyuma musangize n'abandi iki kiganiro. Murakoze.